Heute sind wir hier gegen Erdogans Тыган токуза Эрдоганын дюхал демонстрация что. Es gibt seit mehr als 40 Jahren Шо со соуханью туркой айдлу нагдалу чубу шкурдуай мох ватанла ташбо. gegenüber der kurdische Volk. Дукан юч туркочу айда кырчу эртенчултя юго курд штелаташдир меттегерч айда белгош. Und auch andere Цуюк абар Эрдоганын рейз боч бол дукка организации цанкитари жигархой. wir als LGBT Тха организацию хар демонстрация таган дахуш одяш. Сосой ихака ошо Kurdistan'ın студенти цанкитарын дейгш хоо. Aber mache gleichzeitig auch LGBT-Aktivismus und ja, wir sind unter dieser Dach demokratische Тха цанкитар Kurduay Demokratik Parti kükkeli okşu. Тха дукка студент шпуцу парти дейгш хоо. auch einen Platz als LGBT-Person und genau seit Туркочур айдал кырчу эртенчултя дукка активист журналист талецн бу. Ишт Kurduan газета да ойлун туркуай махка. wurde zugesperrt. İbahan doş Erdogan'ın duhal ardı duktutagan. Gegen Erdogan zu demonstrieren. Yaptı diyemesin. Benim arkadaşlardan özellikle ricam. Also wir sind heute da. Wir wollen Österreicher und Тхун Österreicherinnen кузар Австрия хуаш наха айтле Туркуай мохка бейхшбо курчи хал мугду. eigentlich mit Kurden passiert und nach dem 15. Тобец Juli, nach беттен dem притооча айдал кырчу эртенчултя Туркуай айдлу даляцнер дукка журналист яздар хуай. verhaftet und auch Schriftstellerinnen und auch von den Ишт охан бут булбеш дүйнда халху даляцул Öcalan Abdullah Haldaц тагна хуш. Хуза Kurdistani ашбол курч хала цудалец болш нахе хухил. İbahan boş sagudel duktaganar adam. Und wir wollten nochmal eben die Leute aufmerksam machen.